Malo ta mai hoatani. Koko asia tu ke fai aki video. Oku lahe umea ko tokan ki ai ke le aki. Pe ako oku manatui foko poni o fai special hot dog. Kai ke fai special hot dog ai poni. Te fitonga pe e au foi por kalama ko ni ko tui. Ko foi por kalama no mau inga au pito. Ai foi por kalama ko ni. He ko foi por kalama ni, he ko foi mea o ku pe toko lahi. Ko au te ulava fai foi ngā ko ya. Ka ko au e te ulava fai foi ngā ko ya. Ko ulu aki na os ngawe katoa au me kakai katoa ko ni. Ai ko foi ngawe ko ni pehe. Tilila he kai te ke lava whalele e patoa ka tau malohi is in November. Ikai. Ko tali ikai. He kai ke lava whalele e patoa ke lava ke malohi November. Ka te lava e au o malohi in November without te kakai koe o kai ke mui au. Te lava e au o malohi November without a kakai mui na o kai koe ke mui a te au. Pak malo pe o sai ke kore ke hufanga e whatapu, ka lava ke hanga vete mea koe ni ke mahino, pe mo mahino mea koe ko polo, pe mo mahino koe mea o koe taka katoa pe. Ni tu koe patoa he tai mini, o koe kai ke toia ha mitia, pe ko social media, pe ko haivi whaka teknolosia, whaka interneti, e malohi ange, hono iwi whapoit kare ki tonga, ka koe pati, ka koe kropolo. A papau ke tui ha taha ki ai, te ilo koe mo tai tui,
ka koe no ko talat ka te koe o kui kai ke to iai ha konga o patoa e toi malohi mo fefeka ange mo tokolahi ange o ne mai majority ka koe krupolo pa te talanoa pe i e foi mea ko ia ya mo hala fononga ko ia e ko faale aga time la pa ko tui tokolahi mo tol mo to hima ka te au te lila whaakataki mua mo ke whataha e patoa tuku aho mo ke koe ke mo ata o mole tai mo ke he ke mo ata te ke mo ata ka pa te lava ava container fute whano ki tonga te ke mo ata ka pa na ni lava ai ata yo si se ata ke lava te polo kalama ka to na fai ki mo pa ma va saloni langa ngawe fe fine ko ni na to ki tuku ange pe ki saloni pa koe ka meni ke whakawhiki ki mai ko salon ko loi e ko tai mini glava ka kaya si o to iloi o ho ta e malava ko ke fa mea wa to mo ke tala noa ke ngai konga la lahi fa social media lo ko o kolbolo o patoa ai o fa hai ko fa hai ko pati fa te mo kalati o mo nga fa o takia ya soneketi menusila aya o no fa soneketi ai foi moni ko ia na talo ni ko tao ni wano pe ta to no pe na ha o ia me mu au pito yes o totonu ke fa no respect pa totonu ke ang ha credit o kakai na na lu mai me mu o ka wa soneketi ka o ikai ka foi makatunga fa politikale ia ke malo fa politikale ai hataha pehe i e fili ko novema o hala o pito ko mego ko fe ba ko fa no ngai tapala sia o ko au na talo ku lo ma ko ta fa no ko si na mautolo na maholo ke atalanga mautolo na mafai ya ko appreciate ya mo ngawe maloi mo ivila na mo fai ko ya ka o ikai ka foi ngawe ya ke wini aki ai ngawe ko o fai ke ta wini ai ko novema o ko ia ya sai heko eni o ku kehe katoa ka pate mo sio he ngai mabahe katoa na mabahe katoa pe ka kai ko na muy ko agrisi ko hai pe tua na lo mutu mo na elelo agrisi ke ya ta palasia pe agrisi tai ka kai katoa ai clave et what e flex severe ai ispulu ai te sina fuko katoa ki na tol na muy ko ya agrisi ko na tol na ta palasia agrisi toko taha pe o we kai pa pa wa hanelea ka kwa ke fanongo ki ai ko toko taha ko niko uriti wata he kai pe ke no fa pa fanongo o kulawa uriti wata o lea fai hale a kovi ke a Kristo ke ka pa unelea behind my back o kwa ke fanongo ki ai pe ko uhingan te talatu ai a no kehe ai uhinga ko mavahe Clive Edwards pe mo isleri pulu pe mo te sina fuko mo na tolu ka to o lau ko ka agresi he ko na lava foi ngawe o na huki fale area ko uhinga ko sino agresi na lava ai foi ngawe o na huki fale area ko uhinga ko sino agresi pe ha pa ko na to pe ko fale area pe ha pa ki tak kumi no uhinga pa ko hale ko me na ko na to ka to ko inga ko ya ko na foka fetau ki mea na lava ki fale area ko ate te ftoi mo oni ko ni ke mo iloi ko kakai o ko ki na vale na to o na sia foka longo ka o na iloi ai mea ko fai na iloi apita na tole mea ko fai sai ko tau to mai ko ke kulupu ke mea foka point kare ko tau to mai ko ke mea foka point kare pe agole wa tak tafusi alo ekolope ko finga ke ma anakoli ko o fefineo o agrisi mo siao si mo haifua alo aseti ta ko finga ke alo pe ke skia kalautala pa kon goria kalautala mo mateni ka alo ke kia siao si alo malama mo mea o finga ke riaki a siao si ka alo ka mateni ko nga ko lautala ko o fefineo agrisi ko e ku fa matala to ko ni ke mahino lele ke tek motol ai mea ko nga aue ko tamba ko confident pe iai tene lava pe ia fai ene ngawe iai hei kai ke aluia oha hei kai ke aluia o tepu pe he holo hei kai ke aluia o hiri angongo he va ngatai mo va a kau koi o whanau agrisi ke makatu unga ene lava ngawe pe au pe hea uriti wata
he ikai ke ala uriti wata ia o rea ka akirisi, pe tene lau ka akirisi he naeha. He ne kai ke kau akirisi he campaign hua uriti wata koe ke loto wharea rea ikai. Ko uriti wata peia o ku confident ia te ia. He koe rea na uriti na whanongo ne reiki ai, pa aku mo one a uriti. Wande rea uriti nai peheni. Ka mawhakalere pure anga mo akirisi. He kai lava ia uia akirisi, he whakalere pure anga. Ka koe mea ni koe o ko tukulolo ai pe respect a akirisi, koe commitment ni. I kai hato e taha ia teki mautolu hono katoa e au e ne commitment ni ki a akirisi. Pia kou tui ki ai, pia koe mo oni ia, koe mo oni au bito ia. A tau si wange? Ke tanghanga relate mai, ai fo i palopalema ko ia na e hoko me kakaina na follow ke akirisi, ke taimini, ke tau maa vahe ko ni. O kwae ki, ko sio hake kari hai, ko na ke mo valari, ko sio hake kia saloni, ko na ke hake ko na u hake na utolia, o aya valari, o lea mai mehe kolope, ke lau ke ari hai, ko sio hake ka seti ta mo mea, ko tala eri hai, ko nau mātuku, ko sio hake kia malama mo mea, nau kei, pake whamu kātaki hono takua noai, homo ngahi ngoa whakaofa, but I like to make it very specific mahino, ki he uto koe o kau politiki mo tau tolu koe ni patoa, na mawahe mai fefine ko ni meso ne keti, which is ko fofua, kulup fua politikare na aku huai I he patoa. Kamata ke ulaweng hai information lahi au pito, I put it together peha. Pea fai pe eau ia te au pe ungahi posi, pea fai pe eau ia te au pe au e special hatoka, pea fai pe au ia te au pe e kunga au e teke, ai wafaka ekonomika. Nei kai ki hataia, o mai ha whaunga iwi ka te au. Kai. Whaunga iwi ko whaunga iwi pe o hai, o oku. Na whai ake mea ko ia. Sio pe hong mata, whanongo hoku te ringa, whakakaukau hoku uto, ala hoku ni ma o whai ngā aue. Ko eku tala atu koe ni, he koe uhinga ia o koe ke ukea ia mua taha, tu ke na whakakea mai nau tolo. Ko hono uhinga ia o kui kai ke ukea mua taha, pa hono uhinga ia hono tuku mai koe ka te au, a tohi mai ke uhanga whama opo, ki tau tolu patoa ka tau mālohi koe novema. Ko hono uhinga koe ha. Ko hono uhinga he kou tu peo ia te au, I hoku makatu unga, pia mo confident be on my own self, o whai unga ue, tai kau ke hata. Pa koe ngai, liri fua poitikare ne o pehe. Wo mai ke patoa ke kumi ke mahanau mo ui. Koe wha ahinga, mo sio mai ki heni. Koe hai wha ahinga goodwill. Pe koe hai wha ahinga mahu inga. Pe koe hai wha ahinga ngawe anga. Pe koe hai wha ahinga ilo make. Nai hanga e patoa tuku, mai ka tau tolu ke tau follow ai. Aya, vai tau, koe mea koe nai a koe bea ka au I api. Vai be, kau ka tere hafo I resi ko pau pe ke whai tolu, ko au, mo brother, mo sister. Kau ka hao moha niu, ko pau pe ko niu ko iaiha. Ko pau pe ko niu ko ia te wimu au, pia inu e toko taha ko ka anau tolu. Pia inu mo sister, pia inu mo brother. Nai a koe be vai tau I api. Ka alo ta mai whakatau maha pongo po a tristisi, o mai pongo I taha, pongo ua, pongo tolu, ke vai tau. Nai whai be ai api e taimi ko ia. Nai kai ke tai whai api. So, aia ko whenga koe kia teki mo tolu, ke mo ilo e ngahi, me a koe ko visone mo tānoa ki ai. O koe kono toki whai o nain, I kai. Ai whie mau koe ke ataki tua. Koe whie mau koe ke ataki tua, ke lava ke sio ate kakai to tong tuku hau, ke nau paa ngā mo ngā ue ko whai aki. Koe whie mau ia koe ke atako ki tua. Nai whai ngai mea koe I api iyo. Nai whai ngai mea koe I api. Koe hai ngai mea I api nai whai aki. Whai aki ko te alu ke hako, ko te alu ke hako pa te iloi o ku hanga te tamai mo te whae o to tongi te hako pa te alo wako wha mātou ato ke te lava. He koe te lava ko ia koe ha, koe ataia ki tua a iwi o tamai he tufiniu, a iwi o whae he lalanga kono ata ki tua, hono ave kita ke hako, ko te lava hako, ko te lava he siwi. So koe ataki tua I produce paper and I practice paper many forms and even little
society hange ko family na practice pe ai o wi kai ko ha me ai na e toki fatu e akirisi ka koe me aia o uhinga i koe tala noa atu koe ni. He ko mo mui koe, ke mui a lautala, ke mui a anakori, ke kau pia si ausi ki he patoki pou. Ke aluha ke pe koe a na whanau ko akirisi ki he, patoki o kau ki ai, ko uhinga koe whanau ia akirisi. Ko uhinga mo ke ai. Mo nga mo ke ai o mo ke ko anakori ki he o whakawhetau atu ke malama mo mea ko nga e popo malama mo mea ka mateni ko mateni whakawhetau i ka siausi whakawhetau ia ki he ko piveni ko kau ngā tangata ia o siausi ko siausi e mama ia ki ka piveni ia mateni and even the worst thing ke whawata aloi ko mea kona ke rea akiri hai o whekau aki pia mo ana pia mo piveni ka toki hoko pe ia o hoko pa te tui ai. Fua hono koki a mea koe ni about that ia ako o sfoloa e kulea haton pe ako kia ana mo piveni o whakawhekau aki mo mea koe ia pa na kulea ka naua mo whaka ilo. Mo whaka ilo kakai o whae talanoa. Ka koe uhinga koe talanoa koe hau mea hai. Hau pe malau tala mo mateni. Koe hau pe a talanoa mea lau tala mo mateni. Pe ai tu wata ana alfa aila lau tala. Ko uhinga ko hatala no aloi a mateni o whekau aki mo ia mo piveni. Kau katoki hoko pe mea koea o mo oni. Pau toki tui kia pe au kore wha more ata o mo oni. O ku kehe au pito e nia mo ki pehe holo pe koe a valari koe a val koe mo pano pe au pehe pe. O ku na whakasuva. Ko au na ulaki kape ake mea koe hai e Facebooka. O whakasuva. O matai feitama ma valari. Sio, ori hai en kuha. Na ne hapa. Na ni hanga hapa a val he mahina he ngofulu hono api e ne nofo whakasuva pia mo pano. Paka foi mea nea pano ko whamalo atau ka koe pano ai. O whamalo o ave ho whanau na mo ave ho mari o whakamua i ho mea kou whai. Which is ko tangatai o pehe. Ko tangatai ko ke taisi holo no mata o na eke two side. Tangata foi lue hanga ton beia, pakola pe ko pano ko valari he, une satisfy ka kano ko pano, ka ko lue pano ke halue pe pano ke tau ke ne mari mo ne fanau, hono mafu ia o fai. Sio, ha me to ki tu hakari hai tai min o ha o ko tai min ke. Ha wari hai ke tala, ai ko vi o va. Kana ai ko vi o va ne afi kai. Ko poto o sio ke ha, o sio po ilo ko vi e ha, e te wani pe mo rak minute pe ko na ftaulaki. Ilo e mo meniti pe koe na ne whaia panga. He koe fo koe na ukanga ko o li a vā koe mo Michelle ki tua. Ko Michelle ka taine lele ia i he ngā ue. Ka o sarone na ne li ki naua. Pa ko ne li pe koe ki naua pa na puna pe koe fotua ha. O fotua New Zealand patoa. Pea hoko mai ki a malama mo pae a koe ni koe ta ai an koe na toki mate hana mari na maoki ai me soreki. Na tu mo naua ki tua ko hinga hai ko la pasio ke fa ki mumu ko na fai he lau mo mea ka toka pe tu ki tua pa ko na ka na puna pe ko foto international o na closet mo no sila foto international pia ha salon o salon ni ko mo to te micropolo o foto e kolope pa ko foi nga hau fa na ko to pe ka hai ki hau he ko au ai ha he ko au ai akirisi ko au ai time be ko feria ai kakai pena wo ka pe ka akirisi Feiria pea feiria pea ispulu kape ka krisi. Feiria pea te isina kape ka krisi. Neti kape ka krisi. Feretsevere kape ka krisi. Nau toho ka hatoa pe mi wharearea. Nau kape ka krisi. Pau pehe ka hatoa. Ko nau mawa hatu pe koe ki tua. Me he feiria koe nai hoko koe loto. Ko hai kape kai. Kape maka te au. Ka kou tokangi ai kai. Na tokanga pe ulak taimi ke hautari ake ko li ai ke hautari ke ngai mea ko tau tu kwa ki mai ka te au pau fai ha fangaki whakakata mo whakaluma ke mai oli ai ope ka koe ki no fua wai o koe ke pehe ko ata mai a opoia ko ata mai a ko manga tau mate ha pusi te manga whakalaka pusi pa ola to tu mai mehe o tolong mai aka foi pupu e pusi ke tu o alu o koe ki o alo ta tu ue o sio e pusi hiri angua te ulava takai pe te ulava puna whakalaka e pusi o mo ia ko pehe o koe ki o nofa o kia to little thing no o koe ki pehe ko atamai o atamai ku maalunga ia pe ako kia ke mea ko maalunga koe mea taha pehe whai atu pea foi ngā ue talamai kai e tirila panga koe whai atu pea foi ngā ue kai e tirila panga koe
fai pe fe nga kai di la pa talo e mau nga we o te eke ai ha foi nga we e tu ke pe he na tu pe atalo pe ta te mau fai ka ta na pa nga we ko ta pe mau fai na mau ta na ke si tu o fe nga we ko ya ngai container na mau fai ka nga we ko ngai ka kai ko ke painting te ke totongi na container ke painting te ke ko totongi na container ko uinga ko ya ko nau lau ia pa ko ngoi ko lo ta mama ko ha pa anga ko kai ko me kai e foto itu a ngai container na e totongi le pa kai ha na totongi me kai ha na totongi fereti na totongi tu te na totongi lorien o ke totongi pe wila ke tau me kai la lo tau me kai tu ai ai ko pe mai ko ke fai ko na loto ke disagree ko mo that's when I stopped them he ko fu malo ya pito awe ke fai me ko ya pe mai ko se la alo vili mo ane mo hai ke pe mo no kai tapu apito ke mo mai fai teria e fai me ko talatu ko ko pe ke mo ma piki o mo me kai ko pe ya te mo ma piki mo me kai ko ko palan ke totongi mo me kai ko pe ya o ko palan ke totongi mo me kai o ko ke tokanga ke talari ga le lota kai o ka bu teringa ko alo teringa ko como pe ko ne kai to mo tata no pe mo to ke mo mate e tau mai te ora tau ia o totongi va vere va o mo paanga ko uhinga como me kai ko uhinga como tara no pe no une tanga ai au ke far away distant ya mamuto ta ko tala no ko ni ke lava ke mo ilo e mo tol ko mo to i maga te ke falere e patoa i kai he kai ke falere e patoa he ko ke heka patoa o ko ka pe ke grup fa politikale o ne teke te mo kalati he ko tui ki ai o kai ke he ka ha visone o kai ke he ka ya andakori o kai ke he ka ya lautala o kai ke he ka ya akirisi o kai ke he ka ha visone o kai ke he ka ya sias o kai ke he ka ha me o kai ke he ka ha ta o kai ke he ka ya piven o kai o ko tu be ya te au o fai be nga we a pe te o mo se ki ai ko upinga ya ko talatu ai Missy, tá numa si wet bukan de meu tokang diai. O to ta mai ya o to fai por kalama. Mokat. O mau nga o pe hen. Pana send it mai ki ke picking hai Western Union, Aya ko puhinga at ko ya aku I ke ari hai mo valari he ko hinga ko li hai ko alo heka he visone pa ko fu ki hanga li hai ilo e visone ka pona ilo e li hai visone ko me ako ya ko me aya o faka o tua pa ko me aya belongs to him he ka hanga li hai lau ta kayolo ka ko hinga ne lau ka ha ko hinga ne alu he heka he visone pa ko ne hanga faka pike visone ka maten o gune pehe ko va mateni ko hawa o gune pehe ko se misika ko hawa o ko hala take na hawa ri hai so maga te ko e 5 star na tau emo pe na fai mia ko no he taimi ko until e hua se misika falere until until te na mau anga ngawe ko to pe pure anga o fai ake ngai me ngawe ko to pe pure anga ke lava ke fakatafe mai a pa anga ko pure anga ke na mau ko uhinga na kake ngawe kon pa ko area ase misika pe wa to kanga ke valmano pure anga bla yang pe ni pa anga na ya ko le a vale na ke me tu mari ka ko pa anga pure anga ko pa anga pure anga na ke ngawe hala ke ngai me ngawe pure anga ke fai ake tanu hala ko nga ke la ya pa anga pasa pa kita lamai ko ke kia ko ke panga pulianga he gula ya ko panga ko o mahino pito peia he ko unga ne ke te ke hike ko pacheti se misika ko uhinga ko ha ko uhinga he ko osanga la o ato tano fe mo tano fe pa ko mene ta ko 5 star pe mo ta masiko na ko rinko ai ko na CEO ko moi he time ko minister ai ko amia te to ke hanga fa matala ngai pio kala fi ko ni e time ko ofiat ko ke firi mo tamasiko ko rinko na eturi ki na to media hona e ke anga ka se misika pe ko hana eturi 5 star media hona e ke anga na to ko ngawe sesi o ma onion mo fai totom turi a rinko turi mo se misika mo 5 star media e ko te at ko kita ka se misika pe mai ya ta mai ya ko 5 star ko ka ne business ana ko construction ne ko me ando prata ka ko ya e halanga matavai o ya ko ya halanga mandangai o revenue o fatafe mai
pa o sile ai pe se misika ka alo te pati o tono no te kawa mo no pele o mo sio ko ta fenga ko ni ke hapure anga kakai o alo ko ri hai mo hai fua ko ke piki ko visione he ne kai ko ke understand ka mo tol it belongs ka mo tol o belongs ka mo we belongs ka maten how can maten and se misika how na ko head o me ko ya ke mo muy no the reason is belongs he ko mafai o ai mafai o kakai mafai o ko ri hai mafai o valari mafai o malama o paia o tirila o salon ko mafai ia we are preparing ki na tol ke na wo ki fale ale oha o nga o mai mata tol ko fa o foi kupu ila tale na u me filisi ko na to kosi ai meta se ko meneta na ko me ko tai mini o fika aki ko bon lavu mo ngai me ka to ko ya o gosto ton ke hakete hata ke nenga fa o ki kupu ila ke nenga liliu ngai me ka to ko ai ko o mai ko fa mau ai agency o wikai o mai fa mau lao o wikai ke he lao ko fonua ke nenga fa mau yaki ai fu hia ko lavu he o ia e tu oni pe e lava ngau ake ai lao pitania ke fai ake fa mau he ko inga ko fuhia lavu o fuhia lavu o kui o lunga ia ki la wa fonua pa ko le at tek motor ko me aneta ko Clive Edward e mono family e hao e hopo ko to ape o ni hanga hopo he hopo ia ko to ape he ko Clive Edward na le fa o ko Clive Edward na le fa o la fonua talu me taimi ko na diliwe Konistu tone mo me 2006 he hoko revolution go to 2010 he hoko revolution go 2006 a vela kwa ngalofa o Clive Edward na kawe liu lao la ya funua ya ko fie ma wa ta hai fale ale ke ne challenge a la ko to pena liu eneti frafoki ke ne uloaki papa e whakafoki ke ne uraki o whepaki pia mautoki ririu whakalungfua whakakatoa ke ne sai ke taha katoa ka oua tukuanga i kupui lago toko toa pe na e whao e Clive Edward ke mo ui e whanua he hanga e Clive Edward te whakahaufi a taha katoa pe corrupted e whanua koloa ke mau e ne panga totong loya koloa ke ne mau e ne panga totong loya anai pe au lewa hopoi he gune ilo e lao he koia na ne whao I challenge ata o kwa no ivi manoloto ke ne bring back katoa to read tu katoa lao na ai Clive Edward pa ko tala no pe ni family teke te mokalati ke muanga mahinoi o kai ke heka krobolo ia siaus o ke heka ya anakori o ke heka ya lautala o ke heka ya mateni o ke heka ya piveni o ke heka ya ta mi family ko ya o tu tau atai na be globalo ia o fai ene ngā awe i hono makatuunga pe ona mo sio ki vavao ko fonua patoa vavao i kai kagua afia vavao e palan ngā awe globalo he ilo e vavao totongia whakatu marie i hono fonua pe tokoni ke masiva tari e vavao e fui whakakau goia ko mea koe a mateni mo siao si mo mea wo malangai mai ko malangai e pe visone kea ke nau hua e pe ki whare area o vai lai ka ke nofo i apio o whea kai ai pa ko ai koe ke whakawhetau mako ka tea o ko hamuha pa ko whai ngā ue koe ake patoa ke mau moi excuse me I did go to school I was a civil servant before I come over here. So what else? Hamea ko kai ke fe mai mo in pau tai mau. O ko mau ya e ao. Ka ko ha uhinga. Ka ko uhinga ko fe fine ka kato au ko confident pia in my own self. Pia wa. Pa ko fai pia ngawe ya te au pe tai te he ka ya ta. O ko la pia ya ko wanga ko fa pa ku mai ko ngai mea ko fa na wa. I walk away and do my own thing without them. En ha. Ko mea le fai ko kai la tai ni kai la wa. Kai la tai mi no kai la tai mi no na he ka patoa pa na ma na mo e patoa si ata no lo mo fanga ngutu fa pala ku ia pa ko pe ko ka maten na langa sia so ko le ko ke ai ke takia maten ni ko lo ia ko ta no lo ata ko fanga flip fa politicare ia
Ko se ase ko tamsi o sisi ya ke loi. Ka pa ko hani fangi loi mahal ko ki loi sisi. Ka se ase ka ke loi ya me pe. Ko mateni ko tangata loi na ku lea me kamata. Kamata anga o office na ko ni lele mai po ke timing mo ke iloi be ni fakatu tamaki. Na ko faka amu mai e poto ma fanga. Ko ma fanga ko fo no te mo kalati. Ko faka amu mai e poto ma fanga. He ko feu o pe ni feu ia. Ke eke atu pena e kai e mateni hapa anga i feia. O kui kai ko ia. O kui kai ko e kai e paanga ke fai ako no whakamau i. I kai. Ko hono whakamau i e fai aki a ene ngahi tutu uni ko e. Ke mole ai foi mawhai tutu uni ke ne hanga o toka ngai ai kau kai a o i paanga. Ko ne foi ngau e koe ke ne veuki ai kau fai tutu uni lelei. Me nau ta utu he sea, ke nau tuka ngai e tau paanga tuku hau. Ko foi ngau e palaku ia. Foi ngau e palaku. Ko fe mau ke vete ke mo mahino, he koe nofo koe whangi lido mai nea pehe. Teke kai matene paanga, ave pe matene paanga ko koe a mawhanga ki au. Teke ala matene ka paanga ma. Ka pau te talat ka teki motol. O koe paanga no a wharearea. Pa ka pau mo fie ilon, mo eke ke se wharearea. Paanga no a wharearea, ke kau wharearea. Mateni pe une take paanga ko ya every day, ko ne fu no whaia te langlau. Most of the kau wharearea una walk na toko na utaktapi. Mateni pe une ngawe ake sin ko ya he no. Ko iwi ahai, ko iwi a tau tol paanga. To tong tu hau. O mai ke ha, ke whakawhainga maria i ki nau tolu, ke nau fuha nau whai whatongia. Kai ke ala ke paanga koe ai wahenga kai au ke ha. Kai au ke paanga koe ai wharearea oha. No ai pe fia, lau mano ene no koe ai. Au mo sio, pa koe mea ne taha. O kui kai ke ala whata ne mea kai, he koe ne tamai o koha, o pule tori. O koha, puaka, hopa, kape, ufi, kumara, manioke, meha, mihe iwi, o kakai popula, I feia, wato dori. Ko property ai, ko property pure anga. Kai ke kai e pa anga he kai alo kai ngowe. Kai e pa anga he ina siko farearea. O fere mea maten ke fa matala. Ka ko o mai ko ni ke uhanga o atu ka teki motolo. He kulahe o mo ke. Ulahe mo ke pa ko mo tu mai mo to ko ka te amo. Turi mui holokona akoya se tita mo vala mo mea he tongi tupe. Tongi tupe ki malolo mala wi ke ua petolo. Kalava ke upgrade ke load up foi lai se ni kai ava pa ko nele le bena ko nu sila ko le pe ke panga ngal o pe a Australia he na develop ke ha ke ma o mo ui etonga pe ke hoko pe ya ko me ke ma o mo ui etonga ko mo tala mo tole ka panga ta no lolo he ko me ko fai holai ki fe fine ko lose kai panga hai kai panga I like you ke name ha taha ko ne talat ka ko na ka ni panga pena o mai ene panga ka te au pau kai. Nei mia foi toko taha. Ko o toi video ko kope. Nei mia ko inga ke o mai ka te au. Ka unga ka talate mo oni ke iloi. Mo se ka kai wiki na uno anda tirila. Na toki o mai ki ofisini pa na ma tolo I mata pa na ulea mai. Fefine. Tako ko ia ko fefine off. Tako ko ko fefine ngawe mahaloi. O ku hala ho mea o tala noa I ko itua. O le no folo ko na ka lose. O vai ver uma vivina nia. Uma vai vivine. Pa koso, take sio anga take vivine. And then I said to myself, anga ki fe security, ka sa uma vivine ko niken. O ne tau no ia vai vivine ka te au. O koe ke iloi ko ia pa koe ke tupe au pa pe leo lai pe kia. Ka hama ke hai ni. Ke hama ke uma ni. Uma vivine tau pa mai vivine. Ko familia tomu. Pa ko wai foi mau tomu wa tomu in pau ia me he to la mau kau tomu mau to pa ko pe he au tomu en cherry pa ko pe a pe ko hai ta vai ya o to fe fina tomu ko I familia tomu pa be tomu fe ai tomu ko ni mari ko mo mangu afi ko mi pele ha ke ko ilo ko ai ka to masi ko mari ko o mea o mari ko primrose ta mai ko na ka pe fo gentili la fa no mai ko tau algo ki fa malolo tirila Sabe te tano pe bia ko foi por kala mo ko ni ko special ha tokia ko foi ngawe ke fa vete ngai pono pona lo ko o fa holo ko mo ke ai o ke a mo ta
na wa masone keti o hau pe langa me pe aku ki te rea masone keti pe te te mo le tai me rea masone keti mo tol kata ma va pe salon me te au kape mai ma va pe malama mo pa ya me te au kape mai ma va pe val mo misia kape mai se ti ta li hai asiata haifo como ma va ka ta pe me te au kape mai because why I am so important o go fu mau inga ko foi ko la ia patoa a mitos ko foi ko la ia sai tamai fefine lila ko na le ai ko ta hu fo fa malolo o ta wo te pe hu te ko patau ta foki to ki fai tau ngawe ko fai ko ai os pe ko patau fa kakato ta ngai ngawe patau ki tua ko fa malolo ga lo se mo mia fa malolo ga lo se mea ku te bla ka lo mui mai kita mitua o te hau holo mui kita o te hau pe ko mafoki fu a pe pa te holo mui mai pe holo mui pe tok tau o ngai pe ki te lava kita ta foki e foi fa malolo si ko na fa malolo pe pa moi hosi pa moi hosi e ni holo mui ga hosi ke sari o te Aku teo, ya los da ko hoda ya amo fale malolo ha ke ko hosi o lo muy que serio te ka ya lo alo Patu ko talo fa poto ko que lava todo igual. Todo igual. Fíjate, es que está guau office. I have an official office. There's a business lady, pa ko tau fai ngawe. Pa ko ngai tala ko na kaya, petongi pangai. Mata faka ke. Alo we o kasi le. Ibele haki ke lai. Ko nga ke o te lava holo mui ke haki holo mui ko hosi. Hosi ka tala mai bene fefine na hagwa na visi. You see how the people hate you, eh? Pa ke toki ha ko meta. Ko ta ka Juliana, eh? Ko mate ta ke la Juliana, eh? Ko mare Juliana mo mare ko aku their first cousin. We have mari motua. Ko mafana u cousin. It's very hard. It's very hard ke hanga ta ya maua betray hata ya maua. Eh? Hame ape. Ka ko ke ta. Na ya te ngalu ya Juliana. Alo ta ka teita. O teita ko mo sa amena. Pa ko na ko teita na mea. Ko na ko teita na weekend. Al ki ai. Ko tu moto me amoa. Al ki ai hoko at ki ai kai filfili. Eh? Al ki ai hoko at kai filfili tai ne. Ke kitesi, eh? Si weekend. O weekend ati soleki. Ko ia ko koret ka te ko pirimilose. Ta no ha meo ke ilo. Ta no, pa ke o mai foi to taha o ko kai banga. Ta la mai. Na o mai ka te silini, pa te ke vai pa ko kai. Ta la mai foi to ta. Ka pa ko inga pe ko inga ko take nga ko ni, pa ko kovi me toke lau ha ke hi fo mo no ate mo me ka ko kovi ka trato pe ko kovi ako. Oh, I like it. I like it lot ko ya ko ma. O sa ia ke loaded o ma mo nga to no a ka nga ko ako. E ko ya, ko taki au ia, ko taki au ko lava tu. Ko lava focus, ko lava fu, ko lava create a solution, ko lava fai ngawe, ke totongi. That's what leader are for. Eh? Kako ya. Kako ya ko foi te bilo kuku. Kako ya foi te bilo kuku, eh? Ke ka kalanga he Facebook pa ke al kapana ko agoi, se ko ngawe totongi ke fai. Fimo ke alu fenga ke DNA ho foa. Kai osi fa fulau para ku o fai ko gati ko DNA bells. Alu fenga ke ofa mo de Tomasi ate ko, eh? He ko winga ko ya. O ke sa e Tomasi ho me ko no fai. O ku ke sa e Tomasi ke ho no mari mo taka ka to pe mo taka ka to. Ko ki ta mangalere ya Tomasi dia ona.
E ka toki ke atu o fo ia nga ko lose. Pa ku ke pehe ko te ke malohi. Kai. Wa la ka palangi ko o pehe. When I turn and walk away, that doesn't mean you win. No. It means I'm getting tired of your shit. Teke video to ko fulu ko e to liat pe foi ta. Ka ko liat pe foi ta ko pai pe foi la e to wak. Taf ye fu ke a pe ko al foi ta foi foi to foi fa foi ni ma. Pa to liat foi ta. Pe ta ko ni ko ta al fi malo no ta lo mui. Hange ko lo mui a ho si ke sa rio te. O ko ki fa o li ka te au ya. O ngai mi a ka ta ko alos. Kage. Tuku ke foki mai au ia ke e ku. Tuku ke foki mai au ia ke e ku. Ke e ku tala noa, Ai whi mau ko ke whakarere e patoa. Patoa. O koe ke whi maha taha. Pea te wini au ia. Te wini au i November. Ko kau whafofonga aku ia. E wini au i November. Pa te pule anga i November. Te pule anga i November. Kai ke tai pule anga i November. Pa ko pau ke whiri. Foi toko whaa ko mai ko he lao. Foi toko whaa ko mai ko he lao. Ko pau ke whiri a mitua. Ko pau ke whiri foi toko whaa ko a mitua. Kau minista ko ia ka koe ke mau. E kau whakafonga whalearea lorotonga. Ai foi quality ko ia. He ikai ke whai e paremia. I he timi ko te ui. Ha whiri i loto. Ko pau ke ate kakai quality me tua. Ke na hoko ke kau minista ngai pon ngawe. Ke na whakarere whonua. Ka pau te ke lava ki whakafonga whalearea. Ka koe ke hoko ka minista. Pa ke ilo i koe ke tau. O tutune lao ke whiri paremia ai ha. Toko whaa me tua. So, ai be whiri wharearea ke lava. Pakapau ke tau ke minista tau tupe, ho sea wharearea be aus. Tuka kau minista ke ave ke kakai, o nau tuha, o nau tau ke hoko ko minista. Koia ko kurea ten ka moutolu, kau ke, Alua se tita mo mea ko peke, alua ke ka siaus, pa ko hange ko hange o sio ko taimini. O whaafa, O whaafa siausi. Whawalai wauria, Na e lava pe siausi foi taha ono, mea neta. Fefe e ka pau ko whiri a ikani, fefe e ka pau ko whiri a puloka. Devita puloka. O mo be ya chance. No chance. Pea ko koe maten, Kwa foi pango a koe maten, na e whai hai komisiona te utoki tala noa ki ai. Pa ku sai whoke ko te rea ki te koe kau pālangi. Ko mea koe nai hoko unau tamai kau pālangi iyo, nai hoko mea koe ia. Pa te utoki rea au ka kowe kau ak mo ia. O fulai pa ko tala noa koe na ata siausi. O rea koe ki ai koe ke hoko koe taki. Tuko o loi. Tuko o hanga kouna hole kakai ke mo kau, ke peheu, ke moni. He koho ngutu ni koe na ke hanga koe whakamole ki ake kere a. Aki koe o hanga tala noa loe kakai o ke hopo ake mo ua. Pa ko kore ka tek motol ka koe o mo popo ka mateni. Me ani. You cannot see what he's doing. Pe ko mo albe motor ka siausi, mo albe motor ma siausi ko nga ko mo veia e popo ma ko siausi. O ko ne ai ta ko fu me alahi ka tek motol. Ta ko fu me alahi ka tek motol ai fe ma ka siausi ko ke o klopolo. Why? Why fe ma siausi ko klopolo? Ko ha uinga. Pe kau ia timi o kau asiasi, ko ha mo kau nga kiai. Ha mo kau nga kiai. Ka pa te ui o timi au ia o kau asiasi. Ka mo fie ma fu ke kai ke kau asiasi klopolo. He ko inga ko hai. Wow! O mate kato he mana wahe ai. He ko mea he kai pete mo to longo, he rea ka te au mo ai ke ilo kakai ama. Pa kakai una poto. Una lolo kakai kon na ma wahe ane fitu pe ma wahe. Ana tamatiri la sai ene holo ana sisi ke lava tamba puke palawa ke tau iloi ai kakai lelei ko totong ke tau totonu ke tokon ke tau ngawe sai ene holo ki ana o sisi pe moni sai ene sisi ke lava ke iloi kai apa den sisi ke lava ke iloi ko ia ko kile ate ka tek motol he hoani ko au
O koe ki o alua o maha visone, o koe ki o alua o maha mateni, a si a osi, a anakoli, a lautala, a whanau a kirisi, a visone, ke eke toki makatunga e ngawe, pa ke makatunga e mui mui kai. Ko ako kusua tuku e whewhine ko whemata e lo sisi, ke eke mo ui te hua o ke ato honi. Sa tuku ke motu ako kowe no whare ko te hua langa whare. Ko sa tuku ke motu ako whenua te ola ave de hinawai ke inu. He ikai, pia he ikai, ke unofo a lau vison, he koe vison belongs to me. He koe liriu whate mo kalate whanua o ku kaua iau. Koe ako kore at ka te motolo. Rihai. Ko whakahalai au koe na ke kau koe mo wala ni afi. Motolo ka atau mo ke, o se ke. Ke ata se tita mo hai ku, ke ata wao mo hai, li hai mo hai, pano ato mo hai, ke mo tolu ka ata mo ke. Koe ke tu unga. Koe ke he mea whapoi kare mo mea au tono ai, kai hala hai, ko ile mea hai, ko whai mea fuai a hai, nai fua ake mea koia. Pea tala o ma mo ui e patoa, ko whai mea fuai a hai mo ma ai mea koia. O mo ui ha taha patoa. Na e tuku inherit e patoa, pe tuku e patoa hano legacy. In monetary form, or in whahinga mea. Hane koloa, po hane mea ke tau vai vai. Pa koe ngai viso ne mo ngai tau mua, koe mea mea o shoko, ngai society si, hangi ko family. Hango vai vai tau, vai vai mo sister, na koe mea vai the parents. Ako ile he parents e mea koe vai tau. Ango ataki toa, ko pau ke te alo ako ke te lava, ko uhinga na hela te matu ato togi. That's how you appreciate. A more ho tamai mo fae, a hono totongo ako ko ako maloi. The same thing. Hono e ka whafafonga mo kau take pule anga, o mai anga i whamatala pa anga o totonu ke ilo e he kakai to tong tuku au. Koe mea ia. Confident yourself pa ke too. Koe lau e taha uhala. Koe tala mai na woma na toi ta ua noa. Ua whiha ko o si wha noa. Appreciate all these years. And the journey to bring it all the way to this time. Appreciate our pitoia. But from this time onward, and I am in there, for you ke hau ko ke makehe ange koe a teo no. Te takamata pe tawa e. Ko o koe titi koe aneafi, o toki o atu pe ka koe. Whai hatau kai mea kai batok lea tai, whamalo at ka moutolu kotoa na mo o mai bisone mo, mai ngau e koe aneafi ko whamalo at. E ahoni hoko atu koe ka kai fo o ia. Unau heka e saluni, pa ko pau ke na whakatau tai waka. Ka kai fo o. O heka saluni, pa ko pau ke na whakatau tai waka. Mo se kia, te teo ke lere tuna mene a rulunga, a nima. Ngai pare katoa koe, he koe o rotonga te mo fa e tom fa mo me ai foi motolo o foi a tournament da fai vavao he ku lau miliona e tokoni me muri e foi tournament ko ni I hono fa ko I vavao ko ha pai o palani mo ha pai ke mo fa ko September si o atu no hulu mai a ho plolevu o ku mo tau fa a o ko ta de princess ai se are mo fa fonga tuna mena hapai e whakarere I September. Pea ko pau ke whakarere tuna mena hapai I September. Ko inga kai ha, kalawa ke o atu hapaanga hu mai ke whanua through he ngai taleniti and socialize ka kai ke nau maheni. Pai nau maheni ka pate nau no fe koi pea si e krai me whanua. Ka mea ko talato. Ka ko te awa hake foi video koe kaila. Mara, na ke hau no nofo whakasuwa hen. Awa hake foi video. Ri hai, na ke kore a tea. Awa hake foi video. Oku ia e konga a ana kore mo piven. Awa hake foi video. Can you please stop the stupidity? Awa hake foi video. Kolose, tirila, hamo, kaya panga kakai. Can you please stop? Do something useful. Whai meu aunga. Ai hangi ko au. Ngā ue pēo ia teo ke ata o mōlau mai, to kei pe tēmu ko whehepi awai ke kata e kau followers, pa hoa ta uto whaiwhi mea ko ia. He taha koe ko koe alose ko te alu ko mō pāwhulu mui na hao holo mui, ange ko holo mui wa e osi ke sari o te. Mō sangi ai. Pea ko koe sa aloni, mō ta tau kato, ai wha ue loi, but the people, unau sio I loi.
ona mo papa I mare ta ilo kakai. Koia ko kole ata te mo tol ka tui patoa. Tuko e ke. Tuko e ke. Kapau weha lele yo mate malanga I bene lele I. O te tuhu holo ka siausi. O te tuhu ka piveni. Tuku ia paka ngawe piveni mo siausi. O te tuhu ka tui wata. Mo ngawe whakalele. Mo ngawe fonua. Mo ngawe fonua whatatau e ne afio. Ko osi mai ngai kakala me ne afio. O mai ngai kakala ko ia koe foi. Ngawe ke whakahoko e tau. Health, education. Mo ngai crime ke whakasisi. Hala tata. Fai pe koe pare mia. Fai pe o ki mia pe a koe. Ko ia ko kole ata ka tek mo tolo, ka ataki whasisi. Pea ko koe se tita. O ku lahi au pito se tita, ho hoka kovi, aki ho ngutu pla whamitia. O ke whai ngai whehui, whakatau whehia. O ke whai ngai whehui ke toa kau whawhawhonga, ke whehia whai koe ai. O ke whai ngai whehui ke pē koe ngai hard question ia. Ko au ia ko uia e question ni, ngai whehui koe ko paraku pē, o ko uia e ngai whehui ko ia koe. Mori pala, Kai kia common sense, o reasoning ko whai whehui ko ia. Ko foi ai peke ha, ko foi ai peke o hinga ke ai ke sio te kakai o koe ke lea mase au o kropolo, ke o hinga ke whea kakai ka tilila. You see those little mind o whao mo uto? That's little mind. I'm not in that stage. O koe ke uia iau. Paka ke tu mai pia sa aloni o whai e fu tala no. Mau roi kat katoa. Ko ngai mea kat katoa e lau kia te au ke whai tangata pia lau kia te au e ta mai nai au mo hosma. Ko whao katai whiwhine ko vai moana. Paka o tuku te au ki roto ke. Ka au moone vai moana. Tu ke tau tea e ngai mea koe hau kwako. Pia ka aku loia vai moana. Pia tuku atu ke nefua. Ma veni. Mai au pito ia. Koe mo ofa mai. Tuku e ke. Ai ha mea au ngā. Malanga wha poit karei. Teke hatahi a mutol patoa tene tokoni. Tene alu whai a tokoni. Tokanga ka ngai bahenga ke. Hala. Foi tau lau ea pe. Hot ea pe. Interneti. Whama mahi la. Koia ko asi mai koe ni ke kore. Ta awhia ke. Tuku e ke. Tuku pe ke whai pe salon tota. Ai kape ki he mo. Ko nyau te o mai mo tolo whamatala. Ho mo ngai mea koto. Kai ha e tala noa te e au e fuafua taimi pe. O kunofa a pano mo. Pea mo valari. Kai ke tui mo toki ai. Kai ke. Ko angai o ki asia te hoan. Ke whakahokot ka te motol. O te mohe ka havison. The vision belongs to you. O na mo mai whanau akirisi ke mo whanongo ka anau tala noa no. Don't listen to them. Tu pena tol ke na ma whanau whatongia. Tu pena tol ke whaitau whatongia. He koe ta power o na wao maa kore mai belongs to us. O time ko atai power ake na pule. No. They never ever get there. Kage? Ko ki asia te ke ki whakatokalele e a uri. Lai uri e sio ke kape akipe within amount patoa. Oh boy. Okay? Pape ke aunga. Aki me, ki whakahela hono ko whai ato. Have a great day everyone.